Drage dame, napokon jedan frajer u Muppet Show. On je jedan od najtalentiranijih hrvatskih pjevača, jedan od najzgodnijih hrvatskih pjevača, jedan od najzabavnijih hrvatskih pjevača. Marko Tolja. Ajmo odmah jedan vic iz rukava. Zadnji puga je zbog viceva. Da, bolje da ne pričam. Smirimo strasti. Marko, upravo ti je izašao single. Je novi single koji se zove Sada kasno je. Nova suradnja, jedan recimo novi početak i onako sad sam baš smiren i radim jednim laganim i vrlo meni zadovoljavajućim tempom. Da vidimo, Marko, ćeš li zadovoljavajuće odgovarati na pitanja naših Facebook prijatelja? Kakav će tvoj pir biti? Ko bi volio da ti pjeva? Hoće li bi izađi mala, izađi mala, Mogu bi biti, da. izađi, možda baš ti izgleda. Ali ne, Let 3 ona verzija. Šta ako ti je Nema Barjaka, nema. Ali ako ona baš hoće, Barjak, pivac, neće. I Milo Hrnić. Pa zapravo moja trenutna dama, ona voli malo tako klasične pireve, odnosno tradicionalne, ja baš i ne, tako da ne znam baš... Naćete se negdje na pol puta. Naćemo se na pol puta, da se nađemo na pola puta! Pjevačica ili ja pjevač? Najvjerojatnije neki od mojih prijatelja, ali ne neki poznati, nego neki bendovi ako strane, jer sam vrlo oprezan i strog po pitanju glazbe na mojim feštama općenito, pa oni najvjerojatnije ne piju. Bi li pjevao Jeleni Rozgi na svadbi? Luka Geld. Pjevao bi Jeleni Rozgi na svadbi? Zašto ne? Ako će da plati, ja ću da pevam! Ako Rozga ima toliko novaca, onda ću pjevati. Jesi li ikad bio s frajerom? Nisam nikad bio s frajerom, Marina draga. Što ne znači da neće? Za sad nemam u planu, ali nikad se ne znam. Znaš da ti može naslovca izaći? Možda u budućnosti budem s frajerom. Nikad neću biti s frajerom. Jel ti sika upucava neki gej? 2 puta, jednom u Rijeci, a drugi put u Amsterdamu kad sam bio na Matovom putu. Da, ispričam. U Amsterdamu je bio jako, ovaj u Rijeci je bio pristojan. Ja sam bio na šanku, on je došao do mene na šanki i rekao mi je da sam ja jako sladak i da on ima slobodan stan, pa ako bi ja htio stići kod njega zabaviti. Odmah direktno ono ne? Da, ali pristojno, lijepo, ugodno, ja sam rekao da ne, hvala, da ne igram za tu momčad, nego za ovu drugu. I on je otišao, a u Amsterdamu je bio malo onako, recimo, agresivniji, da sam ja opet bio na šanku, imam mada problem s tim šankom. I ovo je došao do mene i malo me onako uhvatio za dupe. I sva sreća sa mnom razišao jedan veliki dečko od 2 metra i 150 kila koji se onako samo nadvio nad mene. I onda ovaj se malo makao, sad da li on to shvatio kao pusti, kao Marko pusti mi frajera. Marko je my bitch, odi šakuješ ili onako kao prijateljski, stvarno ne znam, ali uglavnom riješiti smo problem. Jesi li obdaren Lana Trusić? Brutalno. Točka. Šta to znači? Ne možeš se izvući tek tako. Neki dan sam naletio na članak gdje je pisalo da prosječni hrvatski... Penis? Penis, tek sam na K krenuo god. Penis je 14 cm. To je ništa. To je sramota. Hrvatski muškarci, kako vas nije sram. Tako da, iznad prosjeka sam u svakom slučaju, a koliko, sad si vi to zamislite. Možda čak oni 1 cm. Ali s obzirom na ove bače oko nas i radijacija, mislim da ću doći doma sa hrvatskim prosjekom. Ne misliš li da si malo pretjerao u prvoj zadnjoj emisiji? Kao šta sam radio prvo, šta je u zadnjoj, jebe, to je sve isto. Hit show Marka Tolje, Anamarija Bašić. Ma ja nikad nisam imao ambicije biti voditelj. To je sve krenulo preko glazbe, odnosno preko Runjićevih večeri koje sam ja 2 godine za redom ne vodio, nego bio kao nekakav domaćin. I tamo sam i svirao i radili smo nekakve skečeve i onda je tu došla ta neka ideja. I to je bilo super, ako se ne varam. Ja sam to gledala i to je stvarno bilo fantastično. I onda je došao taj poziv s HRT-a, ja sam zapravo htio vratiti, to je bio naš plan, da vratimo hrvatsku glazbu u prime time jer ne postoji više nigdje prostora za hrvatsku glazbu na televiziji. Ja sam si to zamislio malo drugačije, ispalo je tako kako je ispalo. Moram priznati da su i neki trenuci meni bilo malo too much. Ali eto, ja sam nisam htio miješati u vaš isto televizijski posao, što vi znate jer ja to ne znam raditi, ja sam pjevač i ja sam tamo došao kao nekakav showman, recimo to tako. I radio sam zapravo što je bilo rečeno. I vjeruj mi, draga Anamarija, da se ta greška više nikada neće ponoviti u mom životu.
Motherfucker se zove. Ne znam, Da. Facebook profil. Marijana ili Petra? I zašto? Aha. A vidi ga. Jel toksična? Ja sam ga stavila u toksična. A da li, o kom smislu? Ako se on zove motherfucker, onda najvratnije misli na Marijana ili Petra. Ja sam Ti Marijanu... protumači kako želiš. No, ja ću reći iskreno. Ajde. Vi ste meni oba dvije drage prijateljice, znamo se već dugo godina, dapače upoznao sam prvo Petru, a tek onda Marijanu, ali za vas koji ne znate, ja i Marijana smo čak i surađivali neko vrijeme, ona je bila moja Intimna prijateljica. intimna prijateljica i PR... Intimna. PR Pa živjeli menadžerica. ste skupa dobro je. čak, mislim, zar to nije intimno? Ne kažem da ste spavali skupa. Da, i živjeli smo skupa, Evo, ekskluziva, ali ovo samo niko još ne zna. Kako si nas prodala, bolja mi je Marijana, evo ti sad. U čemu je posebna tvoja djevojka, oko čega se najviše svađate? Moja djevojka je posebna po tome... Narastuje dlake na nogama. Posebna je po tome da je visoka... Super je ovo, Petra ima informaciju provjerenu dok je... A ja ću sad vama nešto reći da ništa tome. Petrova se zbog ovih bačava i ovog otrova koji izlazi iz njih, Petra se cijelo vrijeme češe po nogama. I ne samo po nogama. Svrbež se diže sve više i više. Uglavnom, I kako smo došli na priču dlaka i da njegova djevojka nema dlake na nogama. da, i ubit će me sad zbog toga. Preko Fejsa smo se upoznali, pazi. Ma da. Dopisivali preko Fejsa i onda sam zapravo tim porukama shvatio kako je i simpatična, i humoristična, i sve to. I onda sam rekao, brate, mi ima sve. A osim toga ima stan u Zagrebu, pa sam se kod nje uselio, pa ima malo troškova. Znači ti si... To je zapravo posebno. Ti si udavača. Da. Biću vam iskren, da. Jesi li ikada bio osumnjičen za nešto ili priveden u policiji? Bio sam, osumnjičen ne, ali sam bio priveden par puta u policiju kao po klinici u kvartu. Naime, živio sam u jednom ovako u Rijeci kvartu gdje se svašta dešavalo, pa smo završili na policiji i zbog razbijanja tuđe imovine, to je dok smo bili najmanji. Onda smo, kad smo malo odrasli, pa smo bacali petarde, pa onda smo još malo više odrasli, onda smo završili na policiji zbog Pušenja trave i... bavljenja Jel ti? botanikom. Čak smo i uzgajali jednu biljčicu. Možda ćeš sad izgubiti. Ko ti od kolega najviše ide na živce? Justin Bieber je. Jesi se izvukao. Justin Bieber, čovječ. Čestitam, Marko. Ali moram reći da ima na Hrvatskoj sve strahovito puno kolega koji baš idu na živce. Možeš ih nabroj? Prostite ljudi, jako me češ. Ne. Dobro. Hvala vam. Bilo je Mislim, to idemo sve magno za danas temama. u Muppet Show. Čekaj, prase sam osvojio. Da, Osvojio si osvojio prase. si prase. Vidi ga za novi star, čovječ. Vraćamo pitanja, bacamo se na nagradnu igru, a tebi Marko, hvala što si bio naš gost, dođi nam i opet. Ja, Muppet Show. apsolutno, u svaku vašu emisiju koju budete radili, ja ću doći i vidimo se na nekom tulumu što prije, ja sam. Tako je, tako je, tako je. Dragi gledatelji, vidimo se. Već smo da. pozdravili, ne tribaš opet. Ajde, dobro. Doviđenja.